day yokwenza ngakhona izinto ngangilele kusebusuku ngabo 1 la kubuthiwa ngafika ngiqwashile and ngizwa qing ifone mangithi ngiyacheck SMS 3.2 million ngizwa kuluma ikhanda kuluma amakhwapha kuluma yonke into emzimbeni 3.2 million ngibe nokuthi mhlambe kumajitami khona ongibhayizisayo ngisendele SMS engekho since bazi vele kunemali kaRafa engilindile so ngaye nokuthi mhlambe khona fraud SMS wangisendela ngibuye nokuthi ngiphinde ngichecke le SMS ebese ngena kwi-app mangena kwi-app nansi le mali ya reflector ngempela ngibe nakho futhi ukungakholwa ngithi no yazini mhlambe le mali isiyavela kodwa ayikasebenziseki ake ngithenga airtime ngibona ngathenga airtime 200 yangena abanako ukuthi okay le mali singenile and like ngangazi noma ngiqhubeke ngilale noma ngivele ngivuke ngihambe ngazi because ngezwe kushisa yonke into esemzimbeni uyazi noma ngene imali wethu. Hayi unoBhilita mina wangifonela cishe ngabo 1 ebusuku ngangilele nje flat lapho he kept on calling because ngiyamazi ukuthi vele umuntu wesidaka abo ngangayibamba nje ifoni ngazi nokuthi kwenzakalani ngaze ngagcina ngiyibambile ke so ngathi mangiyibamba wangitshela nje ukuthi hey mngani wami we are rich mangithi what avela ivala ifoni ngixakeke ukuthi kwenzakalani so ngivele ngilale ngibe lokhu ngicabanga le ndaba yakho ukuthi hey ngabe kwenzakalani umjida ngabe bedlala or useshawo lezinto zakhe zokuphuza kakhulu yabona ngize ngimbone ngakusasa finally bangimbona wayengibamba ke imali engango 500 so masidibana bese ngimkhumbuza ukuthi ndoda phela uyangikweleta imali engango 500 so cela ungifakela leyo mali leyo bese ngimnikeza i-account abeyifaka lekathi efaka imali uyayibona isandla sakhe la ayifaka saqhaqhazela kasho ukuthi lo muntu akazalale lo muntu lo bephuze kakhulu yabona isandla saqhaqhazela chaza ukuthi unepapalazi so ayifake ke imali mayifaka imali ngithi ngiyacheck imali kimi hayibo u5000 mangiyamkhumbuza ngithi mina mngayibo mnganami engathi wenza imistake lapha u8 0 zibe kumele bibe u2 wathi hayi mnganami hayi khuleka ngabe ngabona lapho ukuthi hayi ipopile nje yami and le mali yathi ngena le mali ngangisebenza kwenye ifirm yakhe insimbi ngidrive high startup yana so ngabona ukuthi ayikho into ezoyela emsebenzini because le mali engihola ngenyanga laphana manje senginemali eningi kakhulu avele ngamfoyela umlungu wami uJohn ngathi John angize emsebenzini wathi yena why ngathi angisasebenzi wathi yena is there any problem ngathi there is no problem the problem is that I am not working with you guys no more wathi yena hey who's going to drive the Hyster ngathi mina uzodriver wena Hyster wakho ngithi inkampani yakho leyo wawuthenga kanjani ngawazi ukuthi drive wathi mlungu what you say ngalivala wafona back ngalibuka nje like imali mina ibingenza ngibe ibhoza because ngangingacabanga ukuthi mhlambe ngihamba kufike lesikhathi ukuthi sengiyamdinga umlungu back yabo yabona untanga unoBhilita ngathini yabona futhi mina ngihlangane naye la eJozi yabona ngazi bakazokwenza abo license intontoni hayi into ngabona ukuthi hayi enhleke out sharp hayi sa ringa grand and then sa exchange nama number because bekafuna ngimbeke ePark Station ezothanda ibhasi abuyele eDurban ngiyamtshela untanga ukuthi iDurban imntanga ngaze ngaye ayiba since I was born ne so to make the long story short ne kuri out here after kuma 2 days and then angibhelela are exe kuhamba and then ntwana ngitshela ukuthi ufuna ngize eDurban I'm like hey are you real ntwana ngivela ngibhukhela iflight yabona I'm like jo engizophila la for the first time in Durban yabona so mara ngivayele airport and I couldn't believe it I plane ngize la eDurban ngimthinta untanga and untanga ngitshela ukuthi exe ngizobhukhela iflight la eHilton I'm like are you for real I don't and bengisahaba jo I'm like and then he pull up ekseni jo afika nama Chera Grand yabona bo Mr Ntoli uphethe nama out akhe so yabona so mina inhleke vela ngicapha imuntu ukubona but
sazwana nontanga for the first day and like mangifikile to he bought a V-Class. I'm like, "Huh?" And on top of that, fika abanye abantwana kwabhama V-Class ayi2 so nama V-Class besayi3 yabona. Ngiyakutshela ntanga so lo mthi abekaphila jo. You know Billy abekaphila like every day new thing yabo. New car, new girlfriends, new everything like every day. Mara no, awukhawathekile damane mara ntwana besiphila ntwana like every day sidla aba movie soap yeka master bosithuzela ukuthi ufunani yabona and bengibona ukuthi hayi inhleke ngathi le out izongenza isikhothane because yabona nasedubane ntwana eDurban ntwana for the first time it was fun lo mjida mfethu hayi iphilile life yabona awiphilile ntwana akamnandi mfana mara sese siye bank like after about 6-7 days uNobhilita lo umshana wami ozalwa udadewethu. Lo mshana lo waba nenkinga lapha washayiswa imoto. Yamfaka esibhedlela ke bamfaka insimbi lapha emlenzeni. Wathi esebhizi ke nabameli ke kusenjalo ke lapho ngamyala ngathi mfana mhla kuphuma imali wakhe ikhaya. Mawukhuluma naye ke uba umuntu angazathi uyakuzwa. Kodwa ke ngabona ukuthi akangizwanga ngoba yathi nayi iphuma imali. Waye phansi phezulu namankazana lapha esitaladweni. Lo mfana lo ngangacabanga umqosha ukuthi ngimkhiphe kulomjondolo lo ahlala kuwo ngoba wahlula ngisho ukufaka isicapha kulo mjondolo. Kunembobo engakanani lapha eminyango igundwane lingangena limile. uNobhilita umzala wami. uNobhilita uyitholile imali wabhamazela. Akekho umuntu ongadlala 3.2 million ngenyaka zo3. uNobhilita udlalile ngemali emhlabeni. Mina ngihlezi ngizwa abantu balekudeni kodwa ngangiqala ukubona umuntu oseduze kwami kanje owadla 3.2 million. Hey, uNobhilita ebedelela etelebhela futhi ezazisa ngemali yakhe. Ayikho into ebeke ilungisa noma ayikho into ebeyibona isolution ngaphandle kwemali. Abona nje uNobhilita wathi kuumndeni ekhaya ngobe umzala nje kuyilento enhlambuluko. uNobhilita wathi akhanjwe ihotel enhlambuluko yenzelwe hotel. Isiphi isizathu? Ngamkhuza. Kwathi ngelinye ilanga sikwaduvela kwaCesa. Kwagcwele kuthe abantu. Wacisha iredo uNobhilita wacisha ujukebox wathi wonke umuntu la phakathi akakhonkotha nje wabathembisa 100 rand. Bakwenza abantu kwakhonkotha kwangathi bakhonkotha kodwa ngempela abantu bawubamba kulayini ebanika lobo 100 rand abantu abadala. Ngambizela eminyango uNobhilita ngoba mfowethu usube nenhlahla wena ukuthola imali. Ngicela uthi ngama Etios. Yenza license uthi ngama Etios. Wafake kuba. Uyalazi igama lesho kumele lithini? Washika amelodwa wathi ngazini nemali. Wathi wena wazi 10,000 kwesakhe sandla. Lapho mfowethu ungaze ngubhadala ngizobhadala u10,000 mina ngaze lapha. uNobhilita akuningi engakusho. Ubhamazelile ngemali. Cha, imali uyizele ngobuso engathi truck yamasotsha. Ngelilanga wawangezela imhlolo. Induna yendawo izomkhuza indoda. Sekunezikhalazo eziningi zakho. Zokuchaphaza, zokusaphazisa imali nokuvibeka lezi sikole ukuthi igcine ingayi esikoleni zihleli nawe la sikudinga imali. uNobhilita nje wathi kancane baba. Wangena endlini. Mayephuma endlini waphuma nefumba imali engaka eshaqana. Awu induna yakhamisa umlomo wena
ukube lo yami noma una indlela yokudabuka ongadabuka ngendlela yakhamsayo avula amehlo angaka ngendlela imali ayikhipha ngoba ubune imino yami mphathi wohlelo wadonsa ibhola lelumshuqulo ingane ziwophula ezayidlala icela kwendlela wayibiza wacela ibhola zaphosa ibhola walento ngicela ngikhothela lento ibhola yakhotha ibhola ngathi ngiyaphuma emnyango izikhothana induna amehlo wavulela ngaka ngathi impongo iqunga kule nduna kuphalamunqa ngathi hayibo umuntu omdala mfowethu ohlolishiwe endaweni waqedwa wathi donqo u200 wamthitswa yabonga yanconcoza induna yabonga yanconcoza ngendlela imali ebebhelisa ngayo ebexhaphaza nje hayi wangithatha kuBram noBelita sayeclubini ehamba nomunye umjida nje ngingamazi khuluma enye language athi kwephuma egoli yabo ubra wakhe nje ubra komusha ngikutshela ukuthi saphuza kwaze kwacisha ukuphuma ilanga ngalela ngamtshela ngathi dog mina ngiyavuka ekseni mina ngemsebenzini bathi hayi sikhotha why ungawuyeka umsebenzi kanjani manje nika mina ngiyongena azi ngangithi uyadlala lento elibeleshile ezangena kumina ekhanda la aqala khona ukumthatha serious ngamuze sengibuza ukuthi ngihola malini athi mina kubo 10,000 bese deductive hawu wathi umuntu wakhona angirelax uzongenzela u12 monthly angivumanga ngenani avuma ayiholela ubra wami ngoba umngani wami usikhotha ngase ngimiyekisile emsebenzini ese responsibility yami ukuthi ufune ngimholela ngoba le mali zivuma lento uzomnika le 12k manje yabo like ngifuna bese eduze nami because umuntu onama jokes mangihleli naye ngiphethe abatwana uyena umuntu oqaqa ama jokes kuhleka kamnandi so ngangifuna siplan ibusiness naye going forward nempilo because ngangimbotsha umfana ohlakaniphile but wagcina ngaplan kangalutho ngesimo sophuzo because umuntu uyephuza like 7 days a week singalali phuza every kuma cognac Jäger Master Remy Martin everything so isidlo life so ayikho business sakwazi ukuyiplana yaphumelela okuningi ngangikucabanga before imali ifika but yathi sifikile imali kwashabalala konke ekhanda so yeah uyabona ke lesikhathi akusona noBelita nje manje isonqo engangisibonile leso ukuthi yahamba ecela nje abantu o200 manje usevimba wonke umuntu ishumi kodwa umuntu oyestress kangaka enezumbu zamali edomile endaweni ngibele ngimncengile ukuthi akathenga ama Etios wangangilalela ngangisibonile futhi lesikhathi ngendlela engibuka ngaso isashoda usazoke adayisa yonke lento esasele yamanje agqoke ibhlukwe liqothuwela ngaphansi kuze kuvela amathende engathi abantondolo qala ubona iGolf7 ngamehlami wathi kimi uyihaleshile ngo 23,000 ngathi yebo yahlala nje ivike lodwa ngathi mina noBelita kwenzakalana ukuthi ekuseni njalo nje ubuya neMercedes MG ngathi mina hayi bo noBelita musu ukuthatha imali uyodlala ngemali wathi kimi hayi into ezincane lezathi mina thetha imoto ube lesikolokolo sakho nje uyabona esiyofisala kuwena makwenzeka imali iphela ngoba ayikho into oinvest kuyona imali uyayidla nje kuphela wathatha ulo lekabe yakhe usikhotha wa drive imoto oyishayisa ngapho senecala la Mercedes imoto yaphela ecocktail ngicabanga ukuthi hobe igama la kusikhotha vele ngakho imoto yaphela ecocktail lomngane wakhe wayekinga ubengamfuni umngani oyitithibala befuna umngani okwazi ukugalavanta nokwazi ukuququda imali ngayo yonke indlela yona into abebhizi ngayo specializer nje mangathiwa mina ngicaza mina ngiqala ukubona iIndia neKhaladi ligcoba egcikene ekhaya kumsebenzi ngithi bo kwenze nje ethiwa unoBelita ebena lonke uhlobo lomngane labo bangane abangasekho bonke manje eduze kwakhe usesele nathi futhi esivele sihlupheka naye ekseni njalo yena manje ufuna ugwayi kodwa mina ngangiyintindile ngangihlezi ngimbange isicefe yabo njalo mangimniyana ingakho ekhethe ungikhatha out kweyonke ehlangana nayo indaba yemali yakhe ngisho bethe izithi inkabu zakhe bizubani ethi hayi ningafuni ukuyiphazamisa ke lento akwazi ukuzubani la abantu abanemthetho
abasekho lana bafowethu. Mina ngiyahalela kodwa ukuthi nginikwe nje ithuba ngoba sibiziwe la. Ngimkhume nje ngolapha bodwa. Ngimpanqa nobonda kuba ndisicabucabu ngoba ungidinile shame. Hayi cha ungiyise kakhulu umfana kaanti angifuni ukunikhohlisa mphathi odlela. Bomuntu onewala kakhulu ngemali. Wakwathengela izalukazi zendawo ezingama50 nento ngaphezulu ama-food parcel. Waspenda indodla zemali. Ngathi mangithi ngiyambuza ukuthi ungazi uspend u85,000 ukwenzela lezi zalukazi zendawo ngempela uyivalani kangaka ungehulumeni. Wathi thula malume mina ngenzela ukuthi bengangithakathi labantu. Kuphi khona ngoba namanje nje ubuka ngazathi into ethakathiwe nje. Ngaspenda 85,000 ngithenga ama-food parcel. Ngithengela bonke ogogo baseroundini. Ngalokho nganginakho ukucabanga ukuthi ugogo nogogo ohambahambayo othakatha ngelinye igama uzothi megibela imfene yakhe lifike igama lami ukuthi lo mfana wangithengela ukudla. Ogogo ngabathengela ukudla babe u55 ngoba ngifuna ukuba safe ngoba ngiyazi ukuthi abanye ogogo bahambe busuku ngenza ukuthi bengadlali ngami ngifuna ukuyidlela life ongaphazamisa. Imonto ayithenga okokuqala nje nqa imali esanda kuphuma kwaba iHyundai Sonata. Leyo monto leyo ngikhumbula kahle ngosuku umhla ayithenga sase Gateway sambe nje njengabantu ngathi sikhona into esicoshela zona zokudla kanje. Masifika nakhona lapha eGateway ngikhumbula kahle sasilapha kubantu abawuthenga kanje. Masifika eGateway sithenge izinto ke lezo nezimpahla lezo asithengele ngoba hayi impahla wayisithengela ubafo nje wayithe kahle kahle nje impahla ezinto sayiqoka. Emva kwalapho sithe mase kumele sesibuye hayi wathi decide ukuthi hayi ngeke sibuye phinde si request futhi. Wayisethi hayi uyayithenga ke imonto ke asambe segarage. Hayi sonke asibelivanga saqasa sabukana emehlweni. Sabukana asayibona le ndoda ukuthi iqinisile. Sahamba ngempela sayigarage. Hayi wafika waxoxa hayi wayiswap imoto cash 329,000 cash kwakuyiHyundai Sonata. Asibelivanga. Lama ngikhola namhlanje. Imoto yami ngangiyithanda. Hyundai Sonata inamandla igijima. Angipaka mngani wami uSabelo. Kubhlungu nje yalahleka ino 2 weeks ngithengile. Igugu kimi wangifonela uSabelo. Ntathakusa wathi imoto akayiboni. Lapho ngidaka ugologo uduma ikhanda. Ngamuzwa ngathi lento ayikhulumayo ngizwa kahle. Athi mangivuka ngathotha kunjalo ngempela. Mangabe ngiye police station siyo reporter. Hayi kwa ukuthi imoto ayitholakala ngoba netracker ayingenayo. Imoto yanoBilita yona ibihlala ekhaya. Ngasizathu sini na ngoba iparking ekhaya ibigrand yabo. Ngabe ngiqamba amanga mangathi ngiyazi ukuthi abafana bayithatha kanjani yabo. Ngiyavuka nje kuseni nami hayi imoto hayi nya ayikho imoto. Angizwanga ngishiduma cabanga yabo. And mangimtshela kunoBilita ukuthi webaba kusekuseni imoto ayikho. Hayi athi ayikho. Hayi khululeka. Emva ukuthi imoto intshontshiwe ebusuku ngakusasa wavuka unoBilita wasithengela ibhamu sonke sabangani bakhe siba u7 wafika nazo nje kuseni ibhamu khihli. Hayibo noBilita kwenze njani na? Madoda ngifuna isafety. Niyabona nani ngiyimillionaire manje. Wathi multi-millionaire. Multi-millionaire manje. Yabo. Ngoba bafethu ke phela abanye nawe yazi ukuthi olova bayabhayiziseka abanye babuye babe nokuba inyonda abana lapha bazidayisa ke zabe ibhamu abanye zatatshwa esami sikhona nje na hayi ukuthi nje ngisho ukuthi unoBilita umuntu oyithanda safe ngathi sasikhathi yabo wasithengela nje ibhamu yabo wangasiphatha yena wangasithenga sakhe lutho wathengela sina kuphela yabona ngoba besikhokhela nje zama security
Khona lento le kuthiwa ngazi o-CPO ama-security lawa ahola kakhulu ngoba nakuphatha isibhamu. Besolele njengalawo ama-security. Kube kuyena osithengele zona lezi ibhamu. Yabo? Indlela beshintshe ngayo. Ya ngathenga ibhamu ezu7 35,000. Fika nazo ngayinika amajitama ngoba ngangifuna isafety. Because ngangazi ukuthi ngoba ngiyimillionaire nje nabantu abangifuni phela uma unemali uba nezitheni. Akuma ngihamba nabo bayiphathe bonke ngizizwe ngiyinkosi. Mina ngangasiphathi isibhamu bona bayiphathe ibhamu. Ngazi ukuthi noma ngenzani ngesafety. Mina ukuphatheni kwamali angaze ngibanjwe mina kuthiwa ngibanjwe ngakhwatshelisa ngoba amajitama bengikade kakhulu. And bonga half a grand every week. Ya into eyangenza ukuthi ngibone ukuthi kufanele ngiyithenge ibhamu nginike amajitama ukuthi indawo eningi bese ngihambile benginakho ubuye ngiklaseke sometimes uthola ukuthi kubuye kudeleleke sometimes uyazi mina imali bingenza ngibe ibhoza bengikhuluma noma yini ngikhuluma mathana njengodokotela yabo ngikhuluma nje ngaka kwenye club ngagcina ngithola impamane ezimbalwa ngabona ukuthi leli ngehlisa isithunzi imiliyoni yayishawa so ngagcina ngithenga ibhamu ke ngayinika abafowethu after sengithenga ibhamu ngangiba safe kakhulu because zathi ukuphunguka lezo mpama engangithola ukhuma ngempama endaweni zotshwala kwathi ukuphunguka nabantu baqala banginothisa ukuthi unemali lo because uma uhamba unabantu abakugadile abantu basheshe ukubona unemali because madoda ngoba imali hayi ke njengokuvulana kwethu ke wangiholela kuba futhi 12,000 inyanga yokuqala nje wangena nje ganga account hayi kwamnandi kwanje ya yashaya futhi inyanga yesibili waphinda wangena futhi 12,000 ganga yafika inyanga yesithathu hayi awungenanga ngalesikhathi othwele ungena ngaso ngoba ngaze ngahamba ngayekena ngabuza usikwenze njani wathi hayi angilinda u12 kusa8 hawu angaze ngilindiswe isikhathi mina okay fine ngulinde kwelo 12 wakhona uzushaye ushaya uzugamanxe kushaye no1 hayi ungeke angiholile phela nginikele kuyena bafu kwenze njani athi hayi kusazi ngiyawuthi ngiyambona indlela asephendula ngayo usecikwa izinto ezincane into engathi shu hayi ngingabi nankinga ke nami imali ibuye yabo i-delays zama technical errors yabo hayi fine hayi ngakusasa hayi imali ayingeni o9 ekseni yayisengenile ngo9 kulezo inyanga ezidlula kuzona hayi nginikele kuyena yabona ngalalanga ngamfica down wayemuncu ngalalanga wayesawa asikhulumanga into etheni wavele nje wangikhiphela ifoni wangena ku-app wangikhombisa ibalance 250 ngokukhona ne5 cent eceleni kodwa nje kwakulapho 255 cent ha lapho kanjalo 250 rand angaze ngidine kanje khumbula phela umuntu ungeke esemsebenzini wathi angiretire emsebenzini ngenxa zakhe mina uzongikhokhela ufuna nje ngihlezi ngiseduze kwakhe angiretire ngangenani akasenamali ke sizoholela obani ke manje ngiseyigweletini phela ngisembe yena mina ngithatha noma yini ngiyazi ukuthi ubaba uzongena u12,000 nakuphela inyanga saxabana ke noba into eyazi yangisiza ke imali zami lezi ze-UIF anginami phela ngaye kumsebenzi sangena imali zami mina kwabo 150,000 nakhona uhlalanga angingangine stress nama iblow it obunye ubulima obuphindiwe obenziwa umshana wathatha imali wayofaka ama-tiles ekhweni wafaka ama-tiles egcekeni ke ngutshele mina mayisuka lapho wangena endlini nayingena endlini wafaka ama-tiles laphana wathenga amafurniture ka-18,000 ngathi ngiyakhala ngathi mshana yini le oyenzayo mshana wathi hey malume uyongisiza uvala imbobo yephalishi ngoba ukubethela kwefani nami ngakho umuzi wami lapha ya khona ekhweni lami benzelile izinto kakhulu ngoba
ngathenga ama-built-in asekhishini 18,000 ngaphinda ngathenga umkhwekazi wami osofa ngabajabulisa nje khweni lami igrosa bengiyifaka nginengane laphana eyodwa kodwa igrosa bengiyifaka ubungathi ngondla wonke umndeni ngoba bengifuna bekhululeke ngivale nehlazo lokuthi angilobolile kodwa ekuhambeni kwesikhathi ishintshile izinto njengoba namhlanje sengidonsa kanzima angisakhona ukubona ingane yami mangifika ngizobona ingane yami sekuthiwa angeke ngikwazi ukuyibona ingane ngoba ngihlawulile yini ongayenzela umuntu ngibondle kangaka mfethu labantu ukudla ngikuletha every weekend eish ya khona kunzima ngoba even uma wengane yami akasangifuni noba ngibone but icala mangilazi kodwa ngiyazi one day uzobuya ngoba ngisazobhopha ngisazoba right impilo isaqhubeka ama-million lawa amoshekile usazobuya times 2 angipheli moya sathi masiphuma egarage sahamba nje ibanga elincane wayeseqala ubafo wathi hayi ucabanga ukuthi avele ahoste i-event hey ngisadidwa imoto nje hayi ngambuza ukuthi userious yini wathi hayi futhi kulo event leyo azoyihosta ucela ukuthi ngibe u-MC hayi ngempela i-event yashawa event kwaba isiphihli ngoba istage mangikhumbula kahle wasiqasha ngo-100,000 sasambisana nama-light wabhukha onke ama-artist amakhulu onke wayewabhukhile ngaphandle kwesponsor wayeshaya indumo ezulu mangikhumbula kahle kulo mcimbi ngangikhokhelwe u-25,000 kodwa yena ngimazi ukuthi waspenda malini i-event isiyonke kodwa nje hayi umfowethu hayi wayeshaya imali ngayenza i-event shaya i-event because ukwenza i-event bekuvele kuyiphupho lami ukuthi one day mangithola imali ngoyenza i-event because umculo ngiyawuthanda kakhulu yabo ngayenza i-event ngawabhukha ama-artist afika kwamnandi istage esasikhona lapho sasihambisana nama-light angisiqashe ngo-100,000 fence security o-DJ ngabakhokhela i-upfront wonke ama-artist ayikho i-artist engalikhokhelanga lalikhona i-event izoperform because ngangiletha injabulo endaweni abantu ababekade bekhala ngayo yabo so ngicabanga ukuthi ngalo event ngaspenda 250,000 konke ngingayibali-ke imali engayenza ngamathikithi because ngangena sponsor konke ngangiyimele ya khona imali isebenzisekile ngendlela ebengingaboni ngayo kodwa engingakusho nami bengizwisa impilo engihlezi ngiyibukela kude nginethemba lokuthi one day nami ngisazoba great njengamanje ngiyazama nje lapha nalapha kodwa ikhona ifeme engisabambe kuyona okwamanje engisebenza kuyona ngizama ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngixoshe ikati ezika ngoba ukuhlala ngilongibalise ngeke ngisize ngalutho ngcono ngisube ngiyithathe ngisebenze mhlambe while ngisebenza ngizokhona ukuxhumana nabanye abantu abazi abantu kahle mina into eyangiflopisa neyaqeda kakhulu inyoka utshwala ufuna uqhamba manga angaze ngene even kuma drugs lawa ama cocaine ubani but utshwala bengiphuza day and night so nginabangani abaningi ebengihlezi ngihamba nabo ngibathengela mina bengafuni ukuthi mangabe ngithenga utshwala kube khona umuntu ozongihlula ngokuthenga utshwala mangibona itafula lakho linotshwala bengibuka ngamehlo ngibona ukuthi kungakanani vele ngithenga obungaphezulu bakho mangithanda futhi bengibuthenga utshwala mina ba 20,000 ngabe indaba zalutho ngithenga utshwala ngibeka ugwayi la yonke into angifuni kube khona umuntu ozokhala ngogwayi ekhala ngani khona yonke inhlobo yotshwala la because bengizizwa ukuthi ngisemandleni so njengakusho into engangaflopha kakhulu ngayo utshwala mhlawumbe kuba ngangaphuzi abisekhona imali yami but ngenxa yotshwala ke nabangani namhlanje abasekho bonke lo bangani abanye bangithuka bangibiza ngamagama kodwa abanye ngangibasiza